خب درود و عرض احترامات هموطنهای عزیز، برادرای بی نهایت گرامی و اول قدر. امیدوارم که یکایک شما خوب، صحت، سلامت و سربلند هم باشین. راستی موضوع خاص نیست، یک کمی درباره همون بگیم صفت مردانگی، صفت مرد خواستیم یک کمی فکر نظر بگیم. امروز باور کنین امروز ما بسیار یک هوای دم شد، بسیار یک هوای دم، یعنی خیلی بگیم نفس گیره، خیلی خسته کننده بود. پگاه میگه که هم خیلی میشه و با همون پراگنوزی بگیم که ژان کلود وان دام باید پگاه هم خیلی شود. خب دوستای عزیزم، امروز راستی سپاس برای لایکاتون هر یکتون. امروز یک کم تر درباره صفت مردانگی خواستم بگم. هر یک چیز دیر نشده، وقت چه دارده، یعنی دیر نشده و همون مرد همونی است که بگیم هم دیر نشده در همون وقتش خطا و اشتباه خود اقرار میشه. در همون کامنت یک جوان نوشته است برای من که من دوی مطرح خورد میکردم، اما بعد از همین دو نوار آخر تا خوب شیشتم فکر کردم، بگیم که من بخشش میپرسم که حقارت میکردم. ببینین دوستای عزیزم، حقارت کردن این یک کاری بگیم کاری خوب نیست. نه اونقدر با یک جوان میزیبانه که بعضا حالت میشوه که میشوه حقارت میروه، اما باید سبب و اساس داشته باشه. مثال خصوصا از پشتی نمیدونم امام علی خسته مرا حقارت کردن یا از پشتی ما خسته امام علی را حقارت کردن، این صفت مردانگی نیست. اگر که لیش نه کم بودی باشه، مثال خیلی عصبی میشه حقارت میکنی، کم بودید باشه، مثال قطی خودش این چیز نرمال است بعضا حالت ها. نه که از اونه که بعضی جوانوی هستن دوی ما بگیم تحقیر، توهین، حقارت می نویسن، گوناگون لیچکا هوی کرده بگیم که حقارت می نویسن، دشنو می نویسن، در حالتی که موضوع های من اصلا در زندگی او دخل نداره. عموما شما هم سربلند باشین همه وقت. اصلا موضوع ما در حیاتی او دخل نداره، در زندگی او دخل نداره. عموما مثال گیریم همه بدگی انسان ها را در زندگیتون یگان دخل نداره. من سیاست یعنی مخالف سیاست امام علی رحمان هستم. حتی من 10 بار و 100 بار هم گفتگی هستم که من مخالف شخصی امام علی نیستم، یعنی در زندگیش، در حیاتش، در رفتارش، در کردارش، در خانهش. من 10 بارم 100 بارم را تکرارا گفتم که وقتی که اگر من در لازم شوه، میبخشین اولیم خمر اومده است، دست من خرکه گرفتیم اینجا را قتیجه، اولیم خمر اومده است. من قطعی ممالی میتونم آزاد بیرون از سیاست احترامش کنم، بگیم همچه یک انسانی کلان است، همچه بگیم یک پدروار احترام کنم، چای بریزم، دستش دعوا بگیرم، از سیاست بیرون. نه که در داخل سیاست من رقیب سیاسیش هستم. من رقیبی نه اوچای امام علی هستم، نه زنی امام علی هستم، نه دختر امام علی هستم. شخصا من رقیب سیاست امام علی هستم. این چیز نرمال هست. من نه در اوچای امام علی کار گرفتگیم، نه در زنش کار گرفتگیم، نه در زندگیش کار گرفتگیم، نه در لباس پوشی دخترش کار میگیرم، نه در لباس پوشی زنش، نه در خورد و خوراک، نه در رقصش، نه در حیات شخصیش من اصلا کاردار نیستم. گرچه امام علی در حیات شخصی من میرود دخالت میکنه، یعنی از اون طرف نامردی ها میشه، مثل خونه ما میروند، خونگی ما، اوچای ما، مثل اویله ما، در حالتی که اصلا او در سیاست دخل ندارن، او کاردار هم نیستن، او در پخرین است.
او در این حال امام علی پرزیدنت است، ما مثال گیریم یک مخالف پرزیدنت، مخالف سیاسی، او بگیم که اصلا پروا نداره. این میگه سیاست است، رقابت است، خطون میدونیم بین خطون حل کنیم. مثال من در شخصیت امام علی یگان بار دخالت نکردم که دختر تیتری است یا چت خیلی است یا خواهر خیلی است، هم خلاص یا نمیدونم. فقط اون انسان هایی که بگیم همون جوانوش است، رستم فرزندش است، و هم بگیم وظیفه دار است و نبیرش هم وظیفه دار است که پلوی ملت تادیخ میکنن. میگم که مثال چرا این چیزو در اجازت میتی امام علی؟ این هم از روی قانون، از روی سیاست، یعنی که از روی قانونای بگیم کنستیتوسیایی تاجیکستان من حق دارم طلب کردن ده، چه حق میتی که با نبیره و فرزندو تو این درجه بگیم که масти ва аласти ва бигем моли мардума кайфш кина рава. барое ки мо тарбияи дуруст ёфтагем дар зиндагӣ, мо тарбияи дуруст ёфтагем, мо ғалат тарбия ёфтагӣ нестем. аммо мутаассифона ҷавонҳое ҳастанд ки аслан дар зиндагӣ ӯ дахл надорад. вақти ман аз сиёсат гап мезанам медурӯя қурат менависанд, ман намефаҳмам. ва ҷавони бахшиш пурсидааст: не, ташаккур барое ки ақлат дур омадааст. ҳамон ҷавон сипос, бисёр сипос ки ақлат дур омадааст, фаҳмиди як чиза ки мисол гирем воқеъ ватан киҷо омадагиша фаҳмиди имрӯз, бигем ки ва хатогии хита ислоҳ кардӣ. аммо бигем ки ҳар як инсон бибиненда, дӯстои азизам, вақте ки ман як одам дар мисол як бад рафтор мекунам ва ӯ одам мебахша мара, намебахша мара, ман ҳама вақт ҳама одама бибинем хиҷолат мешавам. барои чӣ? барои он ки ман дар ҳаққи ӯ як рафтори бад кардам. мисол мегӯям, ман хеле одат дорам. ман фикр кунам ки дар ҳар як ҷавон ин одат ҳаст. мисол беҳуда, дар ҳолате ки аслан байни шумо ягон гап нест, ҳазорҳо километр та аз ӯ дурӣ, та аз дар зиндагӣ ягон бор ӯ одама дидагӣ нестӣ ва медрои дар ӯ бигем як таҳқир дашном ҳақорат менависӣ. воқеан баъд аз ӯ бигем ки ҳама одама бибинӣ ва рӯзе шава худат шарм медорӣ. барои ҳамон бахшиш пурсидан хуб аст аз як тараф, аммо аз тарафи дигаре ки барои ман муҳими аст ки ҳамчун гӯям ҳамчун як ҷавон мегӯм ин гапа, ҳамчун як мужик худат хита бахшида битонӣ бас аст. ҳамон одама вақти диди рӯпарӯ хиҷолат мешавӣ ку ин маънои анамро дорад ки худат хита бахшида наметонӣ, яъне худат паступкаи кардагида худата бахшида наметонӣ. вот проблемаи аслӣ бигем ки дар ин ҳамиҷа меояд, бигем ки нуқта мешавад. ӯ одам тура мебахша, намебахша, ин ягон аҳамият надорад. муҳим ту худат хита бахшида битонӣ ба корҳои кардагит, ба паступкоҳои кардагит, ба рафторҳои кардагит. рӯзе шава ҳама одам агар рӯбарӯ шавӣ ё намедонам просто баъд бифаҳмӣ, дарк кунӣ ки ҳама одам воқеан ман қатъи ягон камбудӣ надорам, эмом али қатъи камбудӣ дорад, сиёсат қатъи темболӣ брава байни хичаст. мисол уна вақти худат хита бахшида наметонӣ. ҳар гоҳе ки агар дар ҳар ҷо агар намедонам ё як ҷода як ҷавон чор ҷавон бишинанд бигардан бигӯянд ки ҳам бародар, мисол дастоини бародар аст, мужик аст, бигем гап нест дар ҳамин бародар хеле бигем ки ҳамин меҳнат мекунад барои ҳамин ватан, барои миллат кард, ҳар як кор кард. гуфтагӣ ҳолат да ты худат изо мекашӣ. барои чӣ аст? анаму маънои ҳамонро дорад ки ту ҳоли ҳам худат хита бахшидагӣ нестӣ, яъне хатогии хита худат бахшида наметонӣ. каси дигар шояд фаромӯш куна рава, мефаҳмед намира, шояд намара миллион дашномҳо кардагӣ ҳастем, ҳам хел аст, шояд ман фаромӯш кунам бирава ин чиз фаромӯш мешава, ман дар қиссашам нестам. не ки дар ҷое мешава агар ки гап рава баъд аз фаҳмидани худат ки барои чӣ ман намира дашном кардам, не за што, ки дар ҳолати инсон на очаи мара чақашида буд, на отаи мара, на авлоди мара,
نه در خلبی ما لذت کرده بود نونی ما ده هیچ نه او همین سیاست بگیم که برای تاجیکستان بود. ما انسانی که بگیم یک انسانی عادی بودم در حیاتم میگشتم یه جا در مردی کاری میکردم یه جای دیگه در شکتور میزدم یه جای دیگه در عربه کشی میکردم یه بازار در سودا میکردم ما در چیز رو آمده بود در اونجا دخالت کردن اون را نیزش تو اخورت کردن وقتش میشه وقتی عقلت پره میشه کو باید میفهمی کو درک میکنی این چیزا میفهمی ما ایرا فراموش کردگیم نه که تو فراموش کردن نمیتونی پس توپکای کدگی خطه برای میگن کو اوله انا ولی خیر سام میگن کو مدست توار قطی زده است گفته است که رفت نه که همون گپ از یادم نرفت همون گپی خودت از یادی خودت نمیره و هموطن میفهمی میره روزش میشه من مردک بوری میگم یک روز نه یک روز با تم یک ناموس وجدان پیدا میشه با سین سال رفته کمتر هر روز کو خودت خطا بگیم که خجالت میشه پیش خودت در خودت خجالت میشه با کاری کردگی با همون رفتارهایی کردگی خودت خجالت میشه برای همون پیش از اول میگن اندیشه بعد گفتار اول اندیشه که من در اویله تو دخالت نکرده باشم در نانی تو دخالت نکرده باشم در زندگی تو دخالت نکرده باشم عموما تو مرا نشناسی در اینترنت میبینی یعنی نوشتنی دشنام تو تصور که تو اینترنت ببروی تمام آدم رنگ خود دوری آدمو چند کس ببروید طرف نیزش تا ای اوچت تا ای خوار تا ای اپت نمیدونم دشنام کنه تصور کن خودت چی حس میکنی اگر وجدانی مردی داشته باشی خودت حس میکنی اما من میگم برادر عزیزم این کاری که خودت میکنی دیگری میکنی نه هموطنم روزش میشه خودت شرم میداری باور که خودت شرم میداری و خودت خطا بخشیده نمیتونی من برای چی میگم این گپا ما در جوانی بچه یوش بودم که پدروسکچه بودیم میگم من نمیدونم چند ساله بودم یاد ندارم سین سالم نه که کارای کردگیم یاد چی یادم است یک همسایه داشتیم اوچش مرده بود و سه تا دختر مونده بود از همون زن اوچش مرده بود اوتش زن دیگر گرفتگی بود و بسیار زندگیشون وزمین بود قیم بود همون زمان زندگی ما از خونه نون میگرفتیم میبرامدیم کوچه گودک خیلی نون میخوردیم بعد میطلبیدند تی گفته ما در جای نون بتیم بگیم که تله میدادیم یا یکون گپ میگفتیم همون چیزو هست ما بگیم که یکیش از ما کلام بود یکتش از ما مایده تر بود یا ساله یا هم غلای ما هست یا تایدگیش مایده بود بگیم که همون را میزدیم بیچاره را من باور کنیم توزی را خود نمیبخشم همیده به خدا از توزی را نمیبخشم این کاری که من در مایدکی کرده بودم عقل نداشتم هر دفعه در یادم میزنه به خدا ما گریه میکنم که یتیمو را میزدم نیزش تا نون میطلبیدن میزدم در جای نون بتم سگ در نون میپرتفتم بگیم ما نگاه میکردم نمیدادم ما یک کودکی بود بیعقلی یک توزی را نمیبخشم هر دفعه در یادم میزنم بعضا وقتا در سر خود در یادم همی کارام میزنم که در کودکی که در کارام که یتیم گشنه بده من اونا در سگ میپرتفتم در همون نمیدادم یا بیعقلی بود یا بیعقلی میده بودیم یکی حالی هم نمیبخشم خدمت خدا حالی میگم که یک سوز شم باید برگردم تاجیکستان یک سوز شود بگم که یک کاری کنم که همین
як коре кунам барои ӯ не ман медонам ки ӯ фуромӯш кардагӣ аст ин рӯзора. просто ман хидма бахшида наметавонам. просто як коре кунам ки ман хидма бахшида битавонам ки бечораму духтарора бигем ғам медодем. моиндараш бисёр бепарвогӣ мекард дар ҳаққошон. бечора гӯш набуда. инам хеле рӯзо буд. барои ҳамин дӯстои азизам бибинем ки ман шояд ин корора дар бигем 7-солагӣ 8-солагӣ кардагӣ ҳастам. ҳамин чизора синфи 1 будагима монда 2 будагима монда шояд як беақлӣ буд сину солода шояд беақлӣ буд. не ки бигем ки ҳеҷ не ки ҳамин чиз аз ёди ман бирояд. бахудо ҳеҷ нест аз ёдам бирояд. доимо дар ёдам мезанада ҳамин чиз ки бечора гишна буд нон мепурсид мо ӯро тела медодем ё мезадем аз беақлӣ. барои ҳам рӯзеш мешава ҳамватанои азизам дар ҳар як кори кардагитон пушаймон мехӯред. беҳуда кор кардан дар ҳаққи як инсон ин бисёр бигем ки бояд пушаймонӣ дорад. ӯ одам тура фуромӯш мекунад. бози шояд ҳамо апай холдона турсунои мара бибинанд шояд қучоқ бигиранд ана бигем ки оғӯш кунанд ҳоли фарзандошон калон шида рафтагӣ аст. не ки як ахмақии кӯдакӣ буд. як ахмақии кӯдакӣ буд ки мисол мо ҳаморо ҳамин кора мекардем азбаски просто як ятим буд. гуфти ҳамон гапо оташ айпаи зиндагиш буд. бигем ҳама онаморо усубра мекард. мо ҳам дигар гӯдак будем медидем калоно воро ҳамтар усубра усубиши усубра ҳамтар мекардан калоно. мо гӯдак будем дига ҳамн гапи калоно дашт ҳалаҳала мешидем ӯна моро бечораро мезадем. акуяташ айма калона я 3-4 сол калона 3 сол калона ям хела я тайгаш ё амғали хидма ё айма я сол майда яташ бо майдатар буд. ҳамин чизое ҳаст ки баъзе чизое ки худат хита бахшида наметавонӣ дар кори кадагӣ. ҳозир агар ман бигӯм мега ӯ гӯдакӣ буд ӯ беақл будем ӯ фуромӯш кардагӣ аст. бовар кунед ман боварӣ дорам ӯ инсон фуромӯш кардагӣ аст. ӯ инсон дар ёдиш нест инами рӯзо. не ки ман фуромӯш карда наметавонам. медонӣ барои ҳамиам мегӯм ки ҳамватани азизам шояд ман фуромӯш кунам шояд рӯзе мешавад то дами маргат ку худат ай худат изо худат аз ҳамо поведени худат шояд изо бикашӣ. баъде ки ақлат медрояд баъде ки ҳамон мефаҳмӣ ин чизора ку баъд она вақт дарк мекунӣ. ина як сифати мардие ки вақти мардак мешавӣ баъд дарк мекунӣ. медонӣ вақти дар ҷавонӣ дар беақлӣ дар ёшӣ чизо барот нормал метавад. не ки вақти мардак мешавӣ ку баъд дарк мекунӣ ки хатогиҳои кардагӣ дар ҳаққи як инсон. барои ҳамо мегӯем дӯстои азизам саломат бошед. рости ман бедроёнка омадам ҳаминҷа як-ду чиз бояд бигирам ба иҷозати шумо. бигем ин просто як сифати мардӣ буд ва бигем агар худо куна зинда бошем баргардем албатта ки бигем ки ҳамон духтарора бисёр як бигем ки қадрдонӣ қатъи мо аз оно хусусан ман аз кори кардаи худам аз оно ба як қадрдонӣ бигем ки бахшиш мепурсам ки кӯдакӣ будем беақл будем бигем яъне ҳами хел буд бисёр бубахш бигем ва ғайраҳо бо ҳамон падаркои лозимӣ бигем ки иншоалло як дилошонро гирифтани ният дорам. аммо бигем ки агар ки ҳазорам бигзара ку барои ҳамон замони ҳамоне ки бигем даст дароз мекард нон бите гуфта мо дар ҷои нонро мезадем
ё ки издеваться мекардем, маҳ мегуфтем, пеши дасташ намебурдем, меқапу мегуфт мекашидем ку ҳамин сценарио ё ҳамин воқеаҳо ман фикр кардам ки то мурдан ман майра фаромӯш карда наметавонам. То мурдан ман ҳамин чиза фаромӯш карда наметавонам. Майра реал намегӯям. Ва агар миллион мара бубахшаям ку вақте наму сценарий дар пеши рӯ меояд ҳамон ҳолато ман худма як заифтарин инсоне эҳсос мекунам, слабе мешавам ки як нотавона бигем як дар шароити набади ҳамо бигем ман ҳамин хел корора кардагӣ ҳастам. барои ҳамо бигем пеш аз гуфтор, андеша ва ҳар чиз бояд дӯстои азизам фикр кунем ки агар мо шумо мисол байнамон гапомон бигиреза, ҷанг дошта бошем, ягон камбудӣ шахси нонитра гирифта бошам ё намедонам хусусан ба эмомалӣ ягон рабте дошта бошӣ, агар боша ҳеҷ гап надорад мисоли камбудӣ. Аммо як инсоне ки ҷавон агар худо дар ғарибӣ азоб шикатур задистӣ ё дар Тоҷикистон бигем ароба кашидестӣ ё намедонам як ҳолати пасте ҳасти зиндагӣ ва болошта бигем ки боз комментора мебинӣ ки якда кас самохел чӣ кардагӣ аст бо медрой мекунӣ, ин хита бахшида наметавонӣ. Просто ҳамира фаромӯш накун. ҳеҷ вақт хита бахшида наметавонӣ. агар ки сифати мардӣ дошта бошӣ. Не ки сифати мардӣ надошта бошӣ, шояд гуфти ҳамон гапҳо ки бозам ҳамон беномусӣ давом дода, барое ки беномус дарк намекунад. боқӣ саломат бошед дӯстои азизам. ҳами камтар гуфтам ин масъаларо бугум. падруд то ба дурудҳои дигар дӯстои азизам. агар ягон чи хурданӣ бошед ина марҳамат бедрёнка бигем биен ягон чи бихарам нӯши ҷон кунем. бо ҳамун калимаи зебои тоҷикӣ падруд то ба дурудҳои дигар.